vatirhi lava a va tirhaka Munghana Lonene va nga ha tirhi ku kona handle ka G1 yena nga relevant G1 majority than no longer relevant so kuma va hluvuli nchumu lowa wa ku celebrate such as in January in February ya va mali ya homu ra munhu yo ku ri ni wa yibona ni famba enda research i G1 ntsena la loyi a nga relevant till today you after family na information kumani mayor famani ma utshama as na mayor I mean you don't call the mayor utsamile of seen them coming on the very so amarula you make an appointment with Dragon you make an appointment go to Bushbuck Ridge approach the mayor munkombisa ku vatabiyelo yini as a community and all those things say kombela mali 1 2 3 4 and mali leyi kombela laying at least 2 million no ka xikombisi me vasa marketing manager wa chela wena ka ku interlo no marketing but what I like man I it's not about writing the exams in upasa we upasa I TEF una dig ebi bana Munghana Lonene leyi accommodate kwa Tsonga lero loko kuri ku artist yo fana na Benny Mayengani mayilava a ku performing if I'm zero ku lava 120,000 mhlawumbe ngachela Mr Post yes ani kona kwala athaku ni lava ivi Benny Mayengani aku ni lava 120,000 wata ni ku rimiyela nyana ne hi shoot a video leyi tingara ani swi tingana namuntlha 84 ta February 2025 simuti nyenyenyana ni sure kuna sweswi hi vulavulaka ne vanhu lava nga wina ti-award a va se yi kuma mali ya vona sweswi usho hi ku tolo va nge se yi kuma ne ito nga n'wi cheli ka swa vona mara a ni u te xongerangana u te mara u wina okay so lava ta nga hanyeriwi but anyway argument ka swona la vulavula ngopfu hi soni na swi tivi why ku olokola lomu hi soni i ku mbilu ya wena ya vava I'm sure yi vavela yini phela sula hi ba mina ku lava DNA a hi sure yeah Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet basic sound system tihunyi na 5,000 rand muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10,000 rand muganga super premium ya ku nyika 15,000 rand yi tlhela yi ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za Vakhandle Group we are family. leswi swin'wana swa mina ni na n'wina mi nge swi kumi mara hi kona hi swin'we you host i mhayi vava Jarukula Mpacha tani na swi tivi loyi a nga le screenini i Mr Ronald Khosa hi yin'wana ya timelemele ta Gaza do you agree okay video leyi mi tiseriwa yona hi Vakhandle Group just to make it a point ku whatever we're going to say, both me and him, it's not sponsored by them. It's our own views that we share and disagree on whatever issues may arise during this interaction. So, sweswi ndava nyika chance va titivisa va tshama va kola ka channel ya hina ro sungula va ze va nga va koho before. Sweswi ndava nyika chance va tivisa ku vo mani. Yeah, I mina Khosa vo tala kusuka atikweni lera Timidi. Ya skipa lexiwani ka Phapazela Sona Khesa mi te vo tala va mi tiva yini no ni vula ku va ka Phapazela va swi tiva ku i munhu wa ka Phapazela hi mhaka hi ku vona xikipa ntsena okay a ngomngom hi le kaya
Oh, okay. Ngomngom le kaya a tikweni ra ka ngomngom ndabe sita kona i Alson course iboto wa mina. Okay, kuna mayaba ya kumwe baga za bosha ntisi. Ya kwini? Ya kumwe baga za bosha. Vanhu va jikajika mhani vavo swi nga endleka ku lava DNA ni ta pfumela loko DNA yo endliwa ya mina na yena. Oh, okay. Yeah. Mara mi dispute. Hayi. Oh, okay. Last time loko blah MLFM, I want us to dwell much into it. Nah? Okay. What's your reaction to MLFM awards? Which awards? Exma 19. Oh, okay, not 18, 19. Yeah. I'm saying we're all got 18 and I'm talking about the Nel brothers. The Nel brothers, you know, Kungile Bush ya kuni is what? Level ya kuni so bo. Nel Bush what? Bush kunai? Ya award tita ko. Oh, okay. Tita Bush le million. Exma 20 tita very Bush. Okay. Yeah. So the Nel brothers ya kuni. Possibly na very man. Mga with me. Na brand bomba utawin. Oh, we need to brand bomb. No, ni utawin. Loko na ngar kona sis utawa kona kare ya siswa. Maranga so mesan chum ito mesan san. Ba ubango. Ubango. Yeah. The Exma 19. Ani shabin ticket. Rawina award mrangena ka stadium. Dira ka stadium. Okay. Mara ana kota go. Ano disable chumu ne sai le le risk. Sene ku slava ngai. Mavonelo ma mina van'wana lava ni bulabulaka na vona a ni predictini ku ta wina va mani aka ta Exma 80% ni vuli swona. Mubeka manama. Kama ku ri vomani loko munhu wisala nesi matlala mara ni vuleni ku ta wina. Elo wini. Ile lo n'wi hleketaka. Sorry, wa hlayanyana mani a ni predictini ku loyi ya kune. Wa vona hi leswaku Chiefs Pirates was not obvious Pirates ya kunini. It's this. No ku byela sweswi wa swi tiva. So the award u gina u swi vona ku okay. Yo, lo ta wina. Ku nga ri ku nga ku ri voteliwa antivi. Njhani ya mara swa tiveka sweswi ku ta wina loyi ku wina loyi. Number 1, number 2 swa tiveka ku ti-performance ka performa loyi ku ta performa loyi. So swi sweswi nga ta swi ku hava nchumu nga ta win rate. So I'm just talking about maphorisa. Swa maphorisa a ni nga swi tivi. Ni vula ka Gaza, ni vulavula hi le ka Gaza. Mara na performa kwale. No, ni vula hi ti-artist ta ka Gaza. Yeah. So mi twa onge di nkame le treatwa ku fana le ka radio ya n'wina. Hey. Hayi, a ti treat ku fana. Hikokwalaho ka famba yingisela nongonoko wa phaphama ne. Kumbexani kuma nkarhi wo yingisela nongonoko wa phaphama. Mavhiki manharhu hi ku landzelelana. U langusa ti-artist leti tlangiwaka ka phaphama. I tin'we ntsena. Famba kuma nkarhi ne. U yingisela ti-interview leti yisiwaka phaphama. Loko vanhu va kombela swikombelo va endla swikombelo swa ti-interview leti nga ta ka phaphama i tin'we ntsena. Loko wena wa apply sweswiwani u ta ka liya ya vo Sean wa ka Makamu veri ya navusiku va ku byela ka no okay it's fine yana le ka vusiku hi Friday vanhu futhi a va busy na ti-radio or whatever ve yini Matshwana. Yeah, loko tin'wana ti-artist va apply ti ta ka Matshwana but loko va apply to karhi ti ya ka phaphama and possibly leti ya ka phaphama hi xitalo ti va ti ri kona ka ti-award. Beniwa ka phaphama mara va nga ri kona ka ti-awards. Beno te va nga n'wi katsi ka swilo swa vona. No mara va tele vanhu lava nga va katsaka musi like fana xongorangani. Wa ri tiva risimu ra Dr. Thomas Chauke leri ra ku un'wana mani boxa ku ni wile ku hi mina swi ya hi ku un'wana mani. Okay. Swi ya hi ku un'wana mani a hi hinkwavo so Makamu a nga vuyanga. So
ne into nga ngu cheri ka swona mara anu te shongera ngano te mara win okay so lo tanga nyero but anyway argument ka swona la vula ngopfu hi Zulu na Steve why ko ala lo ngizolo eko mbili yawane ya baba I'm sure you have like phela sula ba mina kala ba DNA ay so yeah mara leswi mi vulavurisaka xiswona ne swi twa mina a personal experience and the last time ni nga twa mi complaina ngopfu hi MLFM awards a ku ri Exma 18 yeah nkarhi loyi a mi biwile n'wina va deliver ay boy mani na wa deliver Daniel Brothers nga Daniel Brothers ntsena lo ay lo COVID na yena okay am bangi yena ntsena lakini Oscar makamba am panzini musi Oscar nga teka nchumu karlo yena ngata nchumu album okay in Exma 18 Oscar makamba anga teka nchumu ni sunduka hi mhaka yini na hi mhaka ya ku la ku tshame ti artist or the nominees la ay tshama kona ay ri na yena Oscar kwana n'wana nga wini Oscar Shamakhombo vanhu va Mutakaro Paparulani a hi ri ndhawu yin'we hinkwavo a va vunangi hi loko kaka vona tshame boy a hi nga ri na yena so a ri ka tende leri hala ya kusuhani na xiteji so yeah ni swi veki kahle musi mi swi veka ku lava va ri n'we va dliwa mi ri ka sayiti ra n'we lava va ri ka dliwa a va ri ka sayiti ra vona ya ka Exma 19 a mi ri na nqambi leyi a yi nominatiwini kumbe njhani a ni ri a ni ri hava lexi ni nga xi endla a ni nge chavi ku xi vula i xikombelo xa ku nqambi ya mina yi va kona ka line up ya loko cina lexi loko ni endla xikombelo xa kona ni ve ni jikajikiwa ni swi vona ku hi leswa swo loyi a hi nge n'wi niki loyi so a ni nga ri hava ka Exma 19 mara sweswo a swi nga vuli ku ni nga yi na vona van'wani va wina and all those things koku na yo wina ya kona mani yi kahle va kahle lava nga wina mara hi ta vulavula leswaku ni khala ku fambeni nqambi ya n'wina a mi levi ya perform lava ya promote kumbe yi perfomela mali a ni lava ka perfomela mali a mi mi ringeta ku apply leswa ti-BO leswi a swi ri le ka bungeni OB not BO problem tirha ngopfu ti-companies ku ne swa ti-beneficiary okay ti-OB okay or a ni dzini ya ka bungeni a ni nga invite wani a ni nga yangi a na mi nga zami swi apply na swilo leswiya hayi mina swa mali okay so when swi ni ku ndlela ka swona mi baba ntirho ka bungeni ne a wu saseki ngopfu munghana ronene a swi ma ku ku vula n'we swona kasi mina wa njhani mi baba mi za mi phuza swa ku ya swa MLFM n'wini okay loko munhu a endlile leswa kahle u bela mavoko hi mavava and u endle kahle swi bele mavoko a wu nga beli mina wa bela munghana ronene ntirho ka bungeni I even okay ni tlheli ni tsala na email ni va hoyozela ka ntirho lowa ka bungeni xikimi xa vona xa kona xi ri super loko xi wa super like that ni le ka ti-award a wu ta ku ri like a yi ta va top munghana ronene so a xi ri super ka bungeni va tirhi from digital team a va update swin'wana swa xiyimo xa le henhla tikhamera ta vona ta na quality swinene digital team digital team va tirhi ntirho wun'wana wa xiyimo xa le henhla ngopfu a wu kota ku vona ntirho ku ri a wu titwa u ri kona kwele u nga ri kona hi va hisela va digital hi leswi a swi endlaka bungeni migingiriko hinkwayo a endlaka bungeni so a swi ri kahle ngopfu swinene yes swi kona swin'wana na swin'wana swa ku veri hi munhu muhaxi u te munhu a chika xibekani or yini leswi a yi just minor mara ntirho a wu ri kahle super 100 so the main event a yi nga ri kahle super zero a ni nga ri kona kweli ni te ni chavi risk no before ya mahlweni n'we miri ka bungeni a mi nga ri kona hi December a mi nga ri kona le nkongo mara loya mi kote ku wu vona mi twanga mi ri kwele se loya na wo according to your observation a wu ri njhani
leswi ni nga swi hlamusela na va digital yi tirhi ngopfu a yi endlangi swona leswi nga swi endla ka bungini leswi nga endla ka bungini a hi swona swi nga endleka ka main event that's number 1. Number 2 the artist line-up lava na ka bungeni a hi yona leyi a yi ri kona leyi u twisisina ni so swona ku hambana ka kona yeah a hi yona leyi a yi ri leyi lero a ku ri xikimi xa strong leyi a xi ri ka bungeni a xi fita ku tlhela xa hetisa tiro leyi xikimi lexiya a ni n'wana ku tshikiwa mani nga you can go and check ka tinixana na swi tiva ku ri mani mara a swi ri no ni n'wi tivaka i Gabby who came to complain ku ri loko ya le ka OB a va hi tshembisa event I don't know I have heard ku kuna vanhu lava cinele ka main event van'wana va hakeriwanga. Have you heard about that? Yes. What's doing? Hey, what's it? So all lava le va cinela mahata. Hey my bab. Wata ni ku rimiyela nyana ne hi shoota video leyi ti nga rhandzi ku a ni swi tivi ti nga namuntlha 84 ta February 2025 sunguti nyenyenyana ni sure ku na sweswi hi vulavulaka ne vanhu lava nga wina ti-award a va se yi kuma mali ya vona sweswi u sure hi ku tolo va nge se yi kuma nte lava nga wina masagwadi a ni sagwadi ya mali va ku nyika cup na check ticheke ta khala ti heta 7 days ku maro yi kuma ne liya mari ticheke ta leti a nga ri tina vukhombo nyana ndini a va se yi kuma na sweswi I'm sure va tshama na mabox lamaya lamaya ma 20,000 ya so kama xivutiso xi ku yini xi ku ti-performance okay lava va nga performa ne swi nga endleka va hi ku yi kuma weekend leyi nga hela va kuma balance va kuma balance because a va ni ku ti-deposit because wata why ni vona sweswo swi va swi kha swi ni vava ngopfu I'm on the ground na communicate na ti-artist swinene na hambi ni nga communicate na ti-artist na communicate na lava nga kusuhi na artist swinene se u kota ku swi kuma ku endleka yini hi nkarhi wolowo va ni ku ti-deposit loko va cina ka Munghana Lonene ka ti-Exma 19 ku twala xinari a ku twala xinari sweswo ni xo ka xa ha twala ko va ku munhu swi veka so hi Munghana Lonene ni vona nga ri a yi na mhaka na ti-artist ta ka Gaza ni kuma ku swi repeat leswiwani ni twa onge i mavonelo ma mina mavonelo ma miyingiseri Masoli mavonelo ma yena a mavonelo ma xitichi a hi mavonelo ma vakhandli a hi mavonelo ma mina lama ni twa onge xitichi xa Munghana Lonene a xi na mhaka na tinqambi ta ka Gaza why ni vula so maphorisa DJ maphorisa a nge khandziyi xiteji mi nga n'wi hakelanga balance King Monada a nge khandziyi xiteji mi nga n'wi hakelanga balance u yi vonile ya North West ya Makhadzi issue ya Makhadzi ya North West ya ku va hisa stage and everything u te ni Makhadzi u te ntwanano wa hina i ku you pay the deposit and then after I think 14 days before or whatever days before you pay the balance loro a nga khandziyi stage ku nga ri hava balance kambe ti-artist ta ka Gaza va khandziya stage va nga ri na balance loko va chika se va struggle ku kuma mali ya vona ni swi veki kahle lero loko ni ku radio yi nga ri a yi na mhaka na ti-artist ta Gaza ti-artist letiwani vo xa Makhombo Papa Rulani Gondi Boy what va fanele va kurisiwa hi mani hi xo xitichi xa hina xi va teka xi va mbeka amepeni a henhla swi nga endlaka un'wana wo phuta ne a yima ku no vanhu va fanele va ti endlela hi voxe hi na radio phalaphala ya leyi accommodataka Mavhenda hi na radio Thobela ya accommodataka le hala ka Matikani ya accommodataka Mapedi ivi hi va na Munghana Lonene leyi accommodataka Vatsonga lero loko ku ri hi ku artist yo fana na Benny Mayengani ma yi lava a ku performeni ivi a mi byela ku ni lava 120,000 mi nga cheli Mr Post yes a ni kona kwalaho
Akaku nilaba ibibheni mayenga aku nilaba 120,000 sitsanda yini kumone ka 100 and I address 150 I address figure 150 sitsanda yini kumone ka bheni mayenga 150 mara mene ka maphorisa 150 maphorisa is a national artist why nga muniki akota kuna yena bheni aba a national artist ibheni wa yina yona asset ya yena leyikulu le why nga niki yena 150,000 mara fona ukomisa meste posta ni wa performer ka di banda MLFM. Okay, it's fine. I'm not going to be bina sta mage mara. Oh, okay. Yeah, I'm not going to say very man ilanga ku trending yalanga baris ndara very man yo kuna ngona sura yo yaka what very man J John. Hey, I'm not going to say J John. Lo anga kono wa kora na yena. Hey, kwani yeah. Yo. Yeah. Maranta hilo machafu. Right, hilo machafu na chavi tahilo. Ati tagas. Mara relationship la kiku. The artist Gaza radio ayiteke ehlokweni. Bana bongo international artist. Baba nikamali before kanda stage. Ne? Loko abonika na beni. Nati shagari tin'wana a ti ta n'wi xixima beni ku va n'wi nyika mali before kanda stage. Why ka hina vanhu va kona va nyikiwa ti-half mara van'wana because consistency ya laveke my baba. If a service provider kumi tender like you need to go and check that tender whatsoever kuna misa un'wana a ni vulavula na hi tolo wa ka very man nyiko xivamba ni nge chaku n'wi vuli Floyd. Not Floyd. Un'wana u tirha ka swa ti No, I know because Floyd okay un'wana nyana wo rimbelela radio swinene so lero hi fanele protectana mara ri ri non community radio hinkwato SABC swirilo swi tala and ni nga tsalela rona ni tsalela ro papila but it's fine so the artist loko munhu a nikiwa tender a langusi tender leyi yi ri yini loko u ta hakela vawini ka award letiwani hakela vawini mali leyi nga fanele u nga ku loyi n'wi nyika full loyi ni n'wi nyika half no at least I need full amount loko ni ta vona ku radio ya ka hina ya support artist ka hina I ti support yin'wana like va ti kurisa a ni te va kurisa ya mina a va kurisi ti-artist leti vona va vonaku even Mbanyele for example a ni kuma na yena swi hela because I believe no hi mina no hleketelela a nga va nge se yi kuma na Mbanyele sweswi mara a wu hleketi swilo leswi vulavula ku wena nqambi lowu yi manager ka MLFM a ni se za ni vulavula na hi kambe mina sweswiwani ku yini hinkwaswo swi khulumaka wena because u ri nqambi xitichayina a xi tekeli enhlokweni nqambi ka ngani vurhangeri bya swi teka swa personal sweswo and then nqambi ya wena leyi yi manager va nga yi invite and wonela career yo phela why va nga ya invite u vulavula against vona. What time? Did you write a letter to them? Yes. Did you get the response? Concerning what kind? Like I'm just saying, with these complaints that you have. No. I complained it one. Complain and say complain. Now complain could be. Okay. Not complain. Yeah, you be called. Okay. Hey, you be called. Which is rin'wana ra masiku ku tlangiwa artist ya mina se la u nga ta vula kona kwalano ku tlangiwa artist ya mina ku tlangiwa half ka risimu ri tlanga 5 minutes and 10 seconds mara ri tlangiwa half a va vula Muramana ni munhu wona va lo tshama ni kha ni yingisela radio na mina pfuka vusiku ni pfulela radio ni yingisela a ni swi tina ku muhaxi wa 702 imana or wa FM mana ni swi tiva tiva swa radio ya ka hina leyi nga tiseliwa yena SABC ku leyi yi ta cover magaza leyiwa ni yingisela ngopfu swinene ni ku famba minongonoko ya le ka MLFM 4 la thela 1 and ani ke ka lo vula dzumba na mina swa risima ta mafu awenda ku ya le ka DJ Brian na ni nge good ngopfu loya wa demo ngopfu loya so you know like basamba butashi va ri ku bona meeting va ku ri na vaxinyi va tinsimu ta n'weti leyi ngopfu and radio FM yo ku tlangiwa risimu ri kona hi kombela mi ende tinsimu ta n'weti kona ku ta kota ku tlangiwa ka radio se va ri ivi loyi ka leswi ni nga swi twa ka vona ivi xinyo ro phela hi na tingoma a hi tlangeli radio hi tlangela vaseketeri so loko va wu ri leyini mi nga ri tlanga mi ze mi ri tlanga swi ri mi ta ri hitsa because ri senda a wrong message ta va ri ri complaint
and when I judge wrongly because American real seminary. So that's a wrong thing for them to play half a song. So, but who complaining and what was their response? Half a song, not just half a song, but having a wooden a song man. Meaning it was not even serving the peoples. Exactly. As I save peoples at all. At all, as I save peoples. Resimolo would clang my Erismara my baba, the one, or the Sajuan. Erismara Solma, Luz Slavic, or Rabin Manga. No, I'll get clang, and then I've been my Margaret Clang. Niggas could be. Oh, okay. Nika alas. But it's fine. When you get that could be. Hey, there. Erismara could be. Logo ini iberi tlang amero tanga for minutes like at least kuna swin'wana swa ku sari heli loko sa second nyana depending ku tlanga yiko anavele bengi tlanga risimu ra zozo ra 15 minutes ri zare so hari ngeta ndlela kwa ku hi tlanga hi veka nkarhi lowu nga fanela lowu nga pimela mahungu ma hina hi mangenisa ma kota ku fita in kahle la ya ka risimu yeah so yala ni ku twini ku twisa kahle ngopfu swa ku un'wana wa nqambi u kala vula ku hi chayela vayingiseri you know munghana lonene wa swi tiva ku SABC ne yeah it's a state owned company vangana va swi tivi sweswo ku state owned company se van'wana vo endla nga ri hi ku u tholuka munghana lonene ne se ya wena u nga yi rhana nga ri xiphasexopo xa wele xa mazimba ra mo dlaya vanhu like find a YouTube channel find a YouTube channel we run the way uslava that is a state owned company loro wena u shaka code ring ne wona shaka code ring ona u tlanga role ikulu kuma ku wena sweswo ka for state ku xikota ku tlhogomela vatirhi va ka munghana rona a ku na mali yin'wana va yi kuma ku va nga ta ku leyi leyi a yini oh ina ri leka mara ta advert na swi a ta advert ntsena so it's state owned company now ni la ku vula sweswo ku na ku tlhela hundza mahlweni ku is an NKP national key point okay so like loko o ta Paul Kagame ne aku ula ku boma la South Africa aba fika boma ka abushu va landa ti NKP point the key point okay ba batona atikweni like they will go to Reserve Bank ba Reserve Bank loko ma hlamala ba SABC it's the key point there okay yeah that's why loko ma security ndawo la security ni switiva u fanele va na certificate xin'wana xa national key point ku va wena u kota ku kwatela ka u tirha security ka munghana ka SABC okay a wu yi ku security nje u fanele ku va na certificate un'wana xona so loko u tirha laya u fanele u swi tiva ku it's not about wena and your feelings ku na nongona kun'wana ku na misingwana u rhandza ku konyolola vanhu swinene and swi koma mara they don't call him to order and they don't famous they don't call him to order because u khomi na monoko kahle a ni a hi vulanga mavanu u khomi na monoko kahle but the guy una swikonyololo loko vanhu va fona una swikonyololo too much as if say fanele hi n'wi fila so va na problem ya ku va na ku filiwa ingaku loko u tholiwa ka munghana ne I'm sorry to say this amara juwana u hava hi ku tholiweni a tshika or n'wihlongolo whatever o tshika a vo chacha oh okay loko tholiwa ka munghana nga ri va ku nyika swimbirhi 2 number 1 i contract a hi tshikisa leswi swi nga vula bini ne it's fine number 1 i contract ya lembe a hi swi vutisa sweswo ku leswi va tirhisaka swona va a xihundla sweswo number 2 ingaku ku na something yena va ku mbalisaka xa ku se u celebrate hi ku tirha ka SABC yeah ingari va ku mbalisana something ngari a ku niki a no vona loko va endla ti-award ne a ni va ku nyika cheke liya va ku nyika na cup swimbirhi okay then award ya wena best R&B then award na cheke wena 20,000 va ku yay se na vona loko va tholiwa u nga ku u nikiwa u nga ri va ku nyika contract ivi va ku nyika na chumunyana wo karhi wo se wena se u celebrate from now and you can disrespect followers SABC that nothing when you are important you are something because you stand behind the mic then u vulavula forgetting ku ri ku va tshama behind the mic a vulavula ivi vanhu va huma ka radio va nga yingiseli swi swa yena ku ta ku ri zero na vucelebrate bya yena loko na ta komenta kahle nangusa vatirhi lava a va tirha ka munghana ronene va nga ha tirhi ku kona handle ka G1 yena a nga relevant G1 majority than no longer relevant
so kama va hluvule nchumu lowa wa celebrate Such as i January i February my baba ya va mali ya homu vito ra munhu yo ku ri ni wa yibona ni famba enda research i dyiwa ntsena loyi a nga relevant till today hi ku a ti fambeli na vu celebrity bya yena loko a ya ka radio so u humi na byona so I'm sure va yi nyike tigawini ya vu celebrity yi vani na rona ntatisa lera mina Ongrata Giovanni. ni na n'wi rhandza swinene Oh, okay, and nice. ni ta ku byela ku wa ni ku rhandza You can say. okay u vulavula swi swa mongo ngopfu ni follow G1 a haxa ka Mala FM hi huma kusuhani nyana mara ya kusika khale i sivara G1 Huh? Mi teka ka vona ku vo teka ka mina. Oh, na specific. Okay, yeah. Yeah, let's conclude on this matter. yeah What would you like MLFM to improve? Word beat programs, leadership, what would you like? leadership Leadership. Overall, like versus and from the top from rose to presenters. avavasusi wa vona hi mhaka ku na swilo swin'wana swa ku u twa ku wa tiva ku nga tivi that's why I'm tirhweni ku va na leswi ngo workshop you don't just go there to go and eat swakudya u dya ti drinks loko i breaks Snacks, yeah. twana leswi va vulavulaka swona that's why ku na ti-refresh ku na ti-course na ti-refresher course or whatever so experience ya wena ku tirhi 35 years ka SABC is zero because 35 years leyo nga tirha yona leyi nga tirha na chow chow ne I relevant today chow chow loko a haxa leyi a ku nga se va na cellphone so a swi relevant a ku nga se va na Facebook so u fanele u famba na minkarhi it's like marketing for example let me just give this one I think it's very much important you cannot work as a marketing manager ni tshame ni byela Mr. Lawrence Obisi ni ri ofisini ya vona a SABC Polokwane khona Landros Mare and what you cannot have a so-called marketing manager who will sit in the office Monday to Friday or marketing team let me just marketing team at the end of the day loko mi endla loko mi endla ti-event na swi ta ku n'wana u ta ku khosa na ti-nchumu vulavula i munhu wo phuta loyi more especially loko kovola munhu wa ka munghana ronene u ta va phutile then at the end of the day loko mi ri na event mi kuma ku xiponsara xa kona ish hi hardware loyi tivaka Ladu. i la Duma hardware yi sponsora a national radio ya national key point mi sponsora hi la Duma hardware What's wrong with that? no if you can take that marketing team ya market ka Chiefs so ka Chiefs na kapa nga ikum sponsor xa yona because they don't have sponsors they can't attract people those people they're always in the office Okay. marketing I some go for yobuya kunene just do some reports then bafamba abafane bathama bakaba na titiya lo company ta serious whereby afana nga zuba strike so bantu bathama khona hey budget yeah mi da kwa budget ani shoko na mi sponsor man Ladu. ila Duma na man na G1 yena mi sponsora na man na Mayengani Enterprise kuru wasibona ku hayi man hayi ai namseni ba small moon mithemba ku our sponsors Standard Bank you small moon Standard Bank hey my baba go and check the Google tikona loko Metro FM yo hold that the Command Awards fama nangutisa ku the sponsors ti inject mali muni la swi tsandza yini ku na vona va kuma those sponsors va ri a national radio i marketing ina nkoka ka company yin'wana na yin'wana mi va so hi fanele hi rely ngopfu ka marketing for them ku va kota ku nghenisa something that is why na leswa swa ku va navetisa mabindzu yini u twa ku vakhandli group yini ngheni nyana vakhandli group nyana ina hi swona mara we need company leyi nga ta faka million and above loko ku ba sponsoring ku yo Bushbuck Rich sweswo kumani me ya Was announcing to the Bushbuck Rich? abas announcer Okay. I leswi vuriwaka ku privilege information Okay. yeah i privilege information And kumani mayor famani ma tshama hansi na mayor I mean you don't call the mayor u tshamile ofisini them coming on
very yini so amarula hayi you make an appointment Come to Dragon. with Dragona kwethu you make an appointment go to Bushbuck Ridge approach the mayor mumkombisa va ta vuyeriwa yini as a community and all those things hi kombela mali 1 2 3 4 and mali leyi kombelaka leyi nga at least 2 million no ka xikombiso Maybe va sa marketing manager va chela wena ka ku interview no marketing vanhu vo tala va yi tiva man I it's not about writing the exams in upasa ku upasina a TEF una degree ya marketing so unika ntirho I know you need to check vanhu va navetisa njhani. Look now recently or yesterday not recently yesterday I celebrate how many years radio 70 60 yeah na Phala FM ne utwone the picture I take it sorry no it's fine I take Papama for example but DJ Brian Ambalini ani nga focus swona she uya wa cheka loko heta la ina baba uya wa cheka abambali skipa swa mtolovelo ne skipa swa mtolovelo and leswi ni nga believe ku swi va celebrate wa vona birthday umbali pahla khale le nga hlatsa kotala nyana ba phana abambali skipa swa kahle hlestala ku singisi skipa ku celebrate 60 years who is the marketing manager? Remember SABC Siswan, you combo, you famous like you join manager integrated manager Madikana marketing manager is businessman Mashamba man Rozana Rozana Mashamba ba mavenda member go Madikana mapedini lava mavenda anozama ku ahero wena swa tribalism hayi mara hi ku ya hi mina loko ni hlaya i timhaka ta ku hi ku pharaphara yi 11 ya yi accommodate mavenda va va arrange skipa swa kahle swa saseka lavo vanhu va hambala sweswi ya vo Brian Shem va va ngambala swilo swo basa na vona no a ku nge swekiwi n'wasati mhani loyi ya swekaku ne u phamela mindyangu hinkwayo yena a swekaku phamela wena na nsati a phamela vana lavaya munyu ku ta va ku ri wun'we a hi swona swa ku u swekile swona phamela nga vona a sweka leswona munyu yi nga hambana ku sweka ka mbita yin'we emarketing why va nga mbalani swa white nyana lavo Brian at least to bright that thing leswi va kha va swi endla for quality and swi ya beka ka ku marketing so marketing is very much important to every business. Okay. So radio ya mngadana nene yile ka marketing. Okay, number 2. Number 1, number 2 iskolo. Wahleka. Mfana interview ya Juanda. Iskolo, why ni iskolo? Maba siba bangofu ku okay ni sami ndonisa computer xikolo xin'wana high school ndonisa computer xikolo hinkwaxo na vadyondzisi ni vadyondzisa na yini hinkwavo ku na n'wana va n'wi i phoshiya wanhwanyana wo le ka Mbatho a ni dyondzisa Dumaza high school a tala ku vutisa xivutiso xin'we a tala ku vutisa ngopfu swivutiso a tlilasini loko ni ri dyondziseni se hi ku a ni ri na timing remember a teacher is a manager a ni ri na timing a ni vula ku a hi se fika ku ra ni n'wananga ivi ni sukana na consulta ka my teacher la nga ni dyondzisa na mina ni ku how do you do that newspaper style on a system untwini ivi a ni byela se ni ku ni ku n'wananga namuntlha se hi hala ka newspaper style leswo loko u tsala ku Jacob Zuma u tsala J cool ivi u tsala swiritoani laha i newspaper style leswiya so xikolo okay loko u ri murhangeri ne u nga twi nga ku tlharihi ngopfu allow people ku va free va ta na mavonelo lama swi nga endlaka ku swi kurisa at the end of the day xa kurisa xitichi and swi kurisa xitichi swi kurisa na wena wa hleketa G1 ni voni interview n'wana G1 a kha a hlamusela a ku loko mufambisi u za ni ka role a ku va na free u na ti
followers to tala ngopfu va na free u ta na swin'wana leswi nga endlaka ku pfuna xitichi swi ta swi kha swi pfuna na yena a ku loko wa vula sweswo u twa n'wana ka ku hi na khalari la hey wena u zama ku endla yini lowani a va lavi ku kula va ha lava ku rhana xichawuchawu style 35 years ago. 35 years ago ku rhaniwa radio yi rhaniwa xichawuchawu style or Chris Pepper style or hey loko nghena manager wuntshwa swi fanele swi kha swi a ta na swintshwa sweswo na manager mani ka munghana ronene A ni swi tivi ntowe. I Madikana Majila va cinci vito ra ku station manager va ku ise business manager because u manager tinhlangano tinharhu yena station manager misave and I don't think Rose Ndrowo ila. I programs manager Oh yeah. Rose but the program ku va na lava va leswi swa story sisiruti So between these two people, Every you one- run a station. ku va na Between the manager and the programs manager, imana run a station. xirhandziwa hi manager swo yimarana a na kana ku xitichi xirhandziwa hi manager I know it's now information. okay xitichi xirhandziwa hi manager Sisi Rose I programs manager But the program, they are quite the program ta ivi ku va na Sisi Ruth va hala ka swa switoritori na yini ivi ku va na lowa marketing Sisi Rudzani va hala ka swa marketing wa twisisa so va fanele va tirhisana va nga vona ma I mani head ya vona Okay, manager. I Mr Madikana hi vona business manager Okay. hi vona manager so swi nge tikombi ku hi vona manager hikuva swi tikomba nga ri a va le ka swona ngopfu I don't think the guy u na interest ya ku kurisa xitichi xa munghana ronene no I don't think so that is me remember he was a station manager ka Thobela FM obviously we ita ine talele ku fara ka Thobela than ka munghana yeah and ani ri a swi kahle ani na mihleketo yona leya yi hey ani tirhisi mihleketo yona hi bava leya a yi tekerisiwa Maguvani loko a ha tirha ka radio loko a ri acting manager because Maguvani u hita va acting manager I think from programs manager to be acting manager so swona ku hambana ka kona was a programs manager over a manager station manager Carloya so are acting manager whereby there was this thing ya ku Maguvani criticize wa ku veri a Mchangana u rana njhani xi xa Matsonga nga ri Mutsonga a kha ku vula vanhu ve le ndzeni ka munghana ronene who was trying to ovasunda Maguvani ku asuki ku ta nghena vona so ani swi vule ngopfu hi sweswo swa Madikana mara weight ya yena weight ya Madikana ni nga ri ya hi kona kahle nga ri talele ngopfu le ka vakokwana wa mina ani wa swi ta ku mhana mina mbili nga ri weight ya yena talele ngopfu le ka vakokwani ku tlula hala ka Gaza hala that is why loko ku ri a manager situation leyi nga kona artist sweswiwani a fanele a teka goza na njhani why can't he just call those artists over romantic message no be patient blah 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 make sure you put the marketing when the guy very in Payment. service provider le nga kuma tender again vanhu va vuya ka stage ron ku I ku mali or whatever I know someone ta ku nobody send a message to the station va xava ku fanele ku va nga yi bush okay yeah no byela sweswiwa swa chavisa ku like you said ku artist wena a va nge pfaleli va nga yi pfalela ti-chances ti le henhla ta ku va yi pfalela a yona ntsena yi pfaleliwaka by the way Already swa fana. ku ti kona tin'wana ti nga pfaleliwa u lava xikombiso Solo Makamba so simple u vuleni Solo Makamba swi nga vula swona imagine u te Solo Makamba I'm sure munhu tanga vanhu vo tala let me just repeat Solo Makamba u te ni invite wini hi mhani un'wana loro swi sava vanuna ka munghana u siya vasati ntsena se ta hala nga rhandzi nga vasati ku imani because a mi n'wi vutisanga van'wana ku imani mhani la nga ku invite a kha endla housewarming ma pfula yindlu a ku date ya kona yi ra ti 24 December loko date yi ra 24 December ni kumeka ni nga koti ku ya a ni nga ta ya ku swa mahala ve ti-budget va hava a ni n'wi tirhisa rito ra budget u nge vi na budget by the way mara radio a yi fanele nga tirhisa sweswo yi fanele yi marketing yuma ya hala then ve ti-budget va hava lero ni ya cina mahala va ni rhambi mahala ni swi lava ku cina or a ku fambisa tirho na because the guy is multi-talented ivi ni nga yi ni xogo hi swona swi nga endla ku ni tshama ni kha ni suspendiwa
and angususpend vanhu lava nga le ka ti-higher upper structure le ususpendiwa hi vanhu lava va nga koho kwalaya le henhla le a henhlanyana xisati u te mhani un'wana lori n'wansati la nga invite ka ku pfuriwa yini so na yena wa pfaleliwa handle swi normal hi ku loko a nga pfaleliwa handle wa ya nga ri kona ka lavo cina veleyi a no te mi nga ha n'wi katsi ka swa vona swa ti-award mara a na tlha apologize by the way mara nga ri apology yena yi pfuna nchumu ivi why va nga n'wi vitana le ku cineni ke the guy una support whether you like it or not una fan base that guy no we fene na mimi fene yeah na mimi ni fene kama hinkwako oh nala ka timfene nala tingadi nimkona hinkwako i swiharhi swi swimbirhi musi okay mfene ya Becky I've closed that part. Yeah. Focus on education and also plan your marketing stuff and treat kamena gas. Mama ndele ina deliver makwa. Emela. Sema ngoko isesho na. Ma I just asked the question. Mama ndele ina deliver makwa. Because nisho nkambi lo vulavula ku yo wele ngona ni oringitini wadodo nkambi ya xisati ya xinuna I know loko ya xinuna xifantani xi nga in the coming yes xifantani yeah yes, I know xa n'wana wa xikolo yeah ema va xo sungula u twi mara ku na hambana deliver makwele. So the duty of the host or the interviewer is to ask questions, not to ask questions unless if you need clarity. You don't need clarity, you want to know. So I'm not going to answer that one. Hey. Yeah, still on corner win. Loko no reta apology in advance. Ekunda na ruketeliyo phela hey kuna misongo wa xidyondzeki una hlamba yin'wana yo chavisa ngopfu nga ranga dyondza nga ra dyondzeki man. A nga chavi bulisa kwara na kwala. Se ntolovelini mara by the way. Imali yale. No tshemba ku nga ku ri manager deliver. Ani ngi vuli try no tshemba ku nga ku ri manager deliver. Okay. Leyintshwa. Sweswi u nga endla research ku hambana swi ri ta endla na le research. Okay. Yeah. Hi hambanile ku vona ku nga ri ku na ku kokelana between mina na manager deliver leyintshwa. Okay. Ivi ni mina ni gina ni hi ku tirhisa production leyi ni nga ka yona ya Black Moss Production yi ya release statement xa ku hi fambela kule hi ti humesa ka deliver ku asala va ku sala kahle ku swo tala man a swi nga a tshama ri ka negative munhu wa kona va lava xikombiso loko va hi invite ka munghana ronene for the OB hayi the BO for the OB ne u twa aku loko a no hi fana nje ka munghana mani va va invite ni ka ndhawu neso ya cina a bush i the OB a va ta hakela mali Why? No, I get mad no, you're ridiculous. So now they live have to choose. So, for man, I mean, now, yeah, and Lava financially myself, so me I think deliver Gina one of Panasuta, we mean Namali, I like one of Namali. So obvious, final we allow one of the sometimes. I sometimes never know. Hey, for not the I don't blame you. But yeah, see, Aswatania, so Mausi, I got the OB. One was the girl, one and that's the girl because I have knowledge. You could resolve in some music or when this is. Hey, so you could make it in a family Katna deliver. I remember at some point the deliver are Rambu, Kurambu deliver. I want to thank you. I mean. Aba na deliver yesh kun'wana la kwala Pitori va n'wi kombeli no ata ta cina ata perform ani mi tirhisela ro perform u gina a nga yangi a fambi na yena lowun'wana va famba va kwini a tsandzeka ku vuya a hi n'wi kombeli a yi karhala deliver swi nga endli hi endli ti arrangement hinkwayo and he was the only artist invited there. Yeah, rocker sinera ra fole so mapela. Yeah. So niswana ku
kahle ku kokela mlokwane ku ya kunyanya loko u vulavurisana na deliver na n'wi twa ku wa chava ku kombisa vandla lerin'wana mukhandziyi loyi a nga chavi nchumu ni vula mina okay so hi laha hi nga ta decide kona ku no mani laha swantswa hi ti distance kusuka ka Mr Makhubele okay ivi hi hambana na vona xo hetelela nyana xin'wana swi vi kona na swin'wana mara xo hetelela lexi nga hi endla ku hi za hi hambana i ku va hi phikizana hi release date ya Gilgitli wa tiva tsimi ya Gilgitli ya deliver that song a yi ri kahle ngopfu eMaraba na ku na rona so that song a yi ri kahle ngopfu ya Gilgitli ya deliver wona ku komba marketing strategy ne swi nga pfuna na mani lava le lava vo ka va nga ni twisisi twanana marketing strategy eMaraba u nge release album hi siku ra announcement at election undwina hikuva focus ya vona hinkwayo yi le ka ti-election ku ya wina vandla rihi what so ti-radio yini ku vulavula swa ti-election ngopfu so vanhu va hava karhi wo yingisela swilo swa wena mara loko va kombeta ku yi ta huma so album ni ku no yi nga se huma sweswi hi mhaka ya ku mina ni yi planele ku ya huma rinrini remember I was the manager ya huma rinrini ni hleketa deliver ni byela marito man'wana mo ni mavula laman'wana ma na nkoka deliver n'wana hi kaya i mzala kahle ya i xaka deliver swinene and na n'wi rhandza wa swi tiva na hi swinene ku va ku ani loko se u kuma promotion u kuma promotion that's fine loko mu promotion by the way u kuma promotion ya aku info me saluya uri ifana yo ma siku ra so ni ba inge ho me siku ra ere makwela I say prepare the ground you understand I say prepare the ground aku uri u twisi vangana va yena very bangofu ayi humi sweswi ni vene swi vona ku shela u sa tivi ngozi fana na ufa izozo vula sweswo a ku loko ma tivi swi fana ku fini se ni va no otherwise loko swi ri so deliver nga tivi munhu hlamba mavoko no ni vulavula lava vo ku vanghana va mina vanghana ve riba ngopfu phela ku va ni ku twisa risimu ku riba ngopfu a swi vuli ku se hi fanele hi ri humesa hi fanele hi cheka nkarhi ku i nkarhi wa kahle ku humesa album na u nge yi humesa album u koso ku la na ku ba makete u ya humesa Good Friday how many artists to humesa Good Friday swi tele nyana swinene se swi ta ku tikela ku fika u penetrate makete so u fanele u yima u langusa languna xipesi nyana ku hambi u fika u banya at least vhiki nyana ri mambirhi it's fine u ta va u tisi ku cinca aka kume rotation nyana rotation ta va yi kume nyana yes hi leswi swi ri swona xin'wana xa kona u kuma ku ni ku bona ha fanele arrange swilo swa ti-memory stick na ti-CD what va ku u ri yi ta pa online swin'wana swi ta ka ndhawu okay swi na sense and then business wise once yi za yi huma ne forget about the rest and all those years hi dya u va ka dya hi tona swona swi kuma hi dya hi swona swiya swa ti-CD na yini wani ku nyika xikombiso a tikweni ka Papazelo ku na mimiti yi nga fika 5 or 10 leyi yiseliwaka ti-CD every year loko deliver a humesa and vanhu van'wana va kona a va xavi CD hi 60 rand or 100 rand you can pay 500 rand just for a support u ta humesa 100 rand ka Spotify thank you so timing is very much that's why ku marketing yi lava u tirhisa timing a swi na nkoka ngopfu ka exikolweni hayi swona u twisisa makete ku okay makete wa mina okay ni la ku swi basoni endlisa leswi na leswi na leswi that's why ni ku byela mhaka ku loko vo va na marketing wa kahle ka munghana ronene swi olovi ngopfu maketa for radio liya yi ku ri kumbe mhaka it's a big brand a wu sunguli hansi ka hayi u sungula hi vona lawa ya ku vona fa ku ya mi nyika moya ka marketing ka radio i mananga u laveki moya hi ti-price nyana ta kahle n'wina mi ta hi nyika hi leswiwa mi ta hi sapota leswiwani you go to ambutaka hi lava khandliwa ku va hi byela ku okay ta mi nyika slot lexi wara exactly u ngo kuma munghana i khembala ti-Nike yi ka sponsor hi Nike munghana straight u ngo kuma i khembala ti-Nike ka ti-Exma mara swi lava munhu wa
u apply miehleketo ya na kahle a nga tirhisi swikili leswi swa vuchavuchavu swa khale swo Chris Pepper nyana vo a no ngi swa vachavichavi hayi swo chavichavi kwina ni vula swa Chris Pepper nyana leswi swa khale swo Benjamin Mashava swa khale swa Eddie Baloyi hayi I think swi lamze mihla ni muna kombela ku ni hlamula Kata Khosalo okay all right thanks la move kami la PC a PC training laga first sharp ni kesin sorry a fonela hi the one ni vone man love kula a fona sa ni khale se va ku fone ku trende Gondi boy na a trend the stock fela ka tiki but I don't want us to speak about that but now what interested mo ka stock fela sa mara do you really believe go so ko stock fela sa tiki ka gas yeah u le ka stock fela xinu xa khruyi ene ba wona ka society le ka vakhale le ka wakhandi mina na va society for now Why? so na stokofela and se vona stokofela for now so and se va ka stokofela for now hiku sa stokofela ne u nga ri xila ku yelana nyana na ni leswi a swi trenda u va le ku trenda ne a hi ri so ni leswi vo Rivonia sa ka ri gune so hi wena u vula ku sweswo mina ni Steve a ni mi byela sweswo a wu Steve i mani chairperson ya kona lowu nga n'wi landzaka ku se ku nghena wa njhani Rivonia mara wa swilo ku na Rivonia so na swa stokofela a swi tivi ku na swa stokofela mara u nghena u landza mani njhani n'wana n'wana a nga humeli handle na information mara swa stokofela swona swi kona i swilo swa kahle va pfunana va boostana ivi u gina u tlanga ku mani u bingo famba nga bangi because u fanele a supportiwa swi kahle swinene swa encourage ka ti-artist loko u kuma ku na birthday ya mani mi ya 17 ya mani mi ya GGR birthday ya mani mi ya ka Pilar kazi wa umisi na vatsoniwa ntsena Mr. Cos until u nga kana swin'wana ni nga swi siye leswi mi vonaka swa nkoka ku mi nga swi share a ni nge vutisi hi wena u fanele u vutisa u karhele a ni karhelanga u heleriwile a ni heleriwangi ni lo hela leswi nga swa nkoka ni n'wana mi fanele mi swi address a wu ni vitana kutani adiresa swa ntsena a mi lava swin'wanyana a ni vutisi a mi lava swin'wana okay no khensa ntsena a ni na swin'wana okay no khensa ntsena a ku na nchumu ni nga xi vulaka mhaka ku leyi ku a yi na support music ku nga va wa mani kumbe mani mara tinqambi ta ka Gaza a hi ti support-eni kumbe a hi support-aneni ni voni Shongi a kombisa swona ku tinsimu ta yena ku ma ti kha ti chayisana hi vo mani na yena sweswiwani u endle leswaku a chayisa tinsimu ta van'wana futhi swi kahle tlangisa tinsimu ta van'wana u ti download-a u ti yingisela va kota ku kuma something na vona hi sweswo swi nga na nkoka sweswo a hi tlangeni mina ni tlanga ta Oscar I think vhiki leriwani i vhiki ra mina na Oscar Makam leriwani sweswo ta ka leswa ti Spotify okay yeah mi tlanga tinqambi tikulukumba ni tlangi tinqamba G1